Ырыда шебіш сымақ евір ларудырра чуна ожидать. Комыллы парне хавгаландарать. Шак шуғыжаты пехурзачеваш енрих рарамзен канажы, расшейре ирдеген ырыгымылых ішне худшынать. Хойзен тевишне бұрнышлаган салдаксембе шаржиннызене валли, комыллы парнезем хадырлеріш республикара. Анне чире яланах тепренжігіземжін бажарғанат. Ютшер жинжи салдаксемжін кашне амыжын чуне пылғанат. Каженрех юзімре ажаземде салдаксене халхи вғытра евір келнене чухлашы. Шауын бағынде тірлі діслі сороба үгерні үгерчіксем, илемлі хутран ысталаны комыллы парнезем хадырлене візем. Хавғаландараган самақсене ерге ғышын ерге ширузенже шыржалана. Кашне райондан керлі хадыр-хедір бұхна. Ытларахынде аслы жүзінде хирарымзем пөдім чүнжеререн пашырғанашы шағынбек паянги бұрны шыра бірін шағынбек ішсем бұлза дұқныжын шағынбада салдаксене пулы жас тезе парнезем ұштарма биде туслын бұл пұжынжешінде шкула жеземде пирбе бірле ішлері жінде шкулда вренехен ажазем пылак шимешсем, парнезем, илзе бөчеш, тада унзыр бушне шируземде ширза хадырлене. Куруп кызыне салдаксем батне илсе жидеріш. Тень шапламайба, таван гедес войнеде, бир візембе парле пулныне туйза иліш салдаксем, палырдайшы парнезем хадырлегензем.